Candidate ni buku ke? Bukan sini mana mau Zaro Basanya. Zarul Basani tonggo Nilima Sorkar Uttom Sobor, itu Sontu Sobor, Junaki Begam, Dilip Sorkar, Razia Khatun, Silpi Debroma, Donjit Debroma. Itu seng Kanjomala Nimaka, Pael Naha, Sujata Debroma, kita Sonderani Botini Family, pun bisa karena itu seng apa bini nominasi kami kainai seng apa tadi kau. Itu sini candidate bari mano seng asa kayo. Itu seng apa sing party decision nalai chairman vice chairman no masih box nalai seng apa atau tadi kau sukses pun seng kami kainai. Tapi sebenarnya untuk gua hanya roja nominasi jawab mana kono asubida hai kabar kono problem lah kuda. Asubida tu nukta ya, karena seng dole pada final seng itu sini koni orang itu minat seng orang nominasi kami kainai ya. Chairman tunggu bisa sekali kau sini Zarul Basani. Borong menang Tugol Debroma, kata ini kau jekan orang ini chairman kalau borong menang Undi Debroma, ini pasti kalau di konsen itu paisa paisa minority ini ad hoc president borong menang Tito Nali, kata ini orang akhirnya sih kau mirip tunggu, kau nasi ngajak. Kata kalau budok pas nan baik nan besok khatung khajar itu. Apa tu sih itu confident, karena Zarul Basani itu seng konsen manjana ini seng asa kelai dong tamu, karena Kanjomala bahino, kita Srinagar bah, seng nomination samin kami pura seng kami kamu seng aku lagi seng kamu seng pelai kita, seng kai bisa pelai, sini di proses seng ekdom kerak kelai naik. Ini sini mungkin sih. Ani mungkin jutaan Debroma, sotor gulagat ini white ini block president. Lagi. Seng gulagat ini bidan coba ni bisingo khobjak. Dugla di blogo seng tinta panchayat ini nomination dakhil khainen thangi tongayo sini asa borsa tongo sini bubagarni pura asta বিশ্বাস seng e panchayat nirbachano sung joy jukto lab khainai ebong bubagarni je borokni অধিকার tei je lorai abo jati upojati jonojati nirbisheseno seng abo nogo nogo pusuki manai o লক্ষণ nasikino seng sini bubagar baita gijakno seng tini panchayat নির্বাচন লড়াই খাইনি দিকে जों दुगला आर्टिकलखौ नमिनेशन दाखिल खाइनानै थाङै दं जों अमो गलाघाटी विधानसभा खबजक आनन्दनगरनि सिमि थाङै दं जों कान्चुमाला जारुल बासाय ताइ श्रीनगर पन्चायत मिलु जों तिनि नमिनेशन दाखिल खाइना दुगली आर्टिकलखौ